Дзецинска група драмского студија Арт з Руского керестура Nješka виведла представу Цифровани јаблука, за втору текст написала Ивана Деспотович, а режiju и сценографiju подписала Ксенија Боджањец. Tu všetko počatníky 3. i 4. klasa. Takže za perši raz i taka predstava vybrana, taki tekst za taki возраст. I všetkých, ktorí še prijavili krašnje buli tu, njih to nie odbiti, a vidite, všelijaki, ali dúfam, že dobre pošlo to za perši raz. На тогорочни меморијалу публика мала нагоду видеть 6 дзецински представи, 3 зо Скоцура и по jednu зо Đurđova Šidu i Ruskого керестура. Думам, що тот меморіал наистина принесол едно велике богатство дзецинской творчости, co što tika teatru. Думам, že не саме богатство, то ті 6 нови театрални представи, co sme pa treli, ali думам, že prave bogatstvo to ti veľočíslení mali glumci, ktorí še zjavili da jedni možda budu po perši raz na tej sceni. Ljubitelje dramske tvorčosti Nješka večer budu mać nahodu od Patridzi predstavu Babuška, ktorú po tekstu i u režiji Zvonimira Pavlovića vivedu glumci dramskog studija Ruskog kulturnog centru z Novого Sadu. Predstava počina na 19:30 minuti.